Ka balang Catholic mi mentudu hapo kejingelam jong ke pastoral committee menta kesengi kata ke khasan tarik jong ni benai lar arja apusan kilara ke burom ya kesengi burom kejing shimno ya ke Maria Thaisuti Shibaneng da ke mas bukoi ya ke bala penlong hapo kejing bane jong ke donot bukoi tamu Jisu habalang shnong mi mentudu parish jawai. Shua ke mas bukoi la penlong ru ya ke program kan ma burom ya ke jingle loid ke banyo po kundai jong keri India jongi da ke bapen her don burom ya ke lama jong keri. Na penyak ya kene ke program dari Pastoral Secretary Ima Frederick Sena palayo ya ke jingkren piang sengobha dari Ima Dennis Kurkalang i chairman kom head rangba balang bala penhe don burom ya kalama kari da i director ke JHDS i Father Manbah Pakem rangkat bak ke jingruai national anthem da ki kena school ke RC Evening Secondary School mi mentedu. Ya ke mas bukhoi lapan bentang da ifataman bahap pakem balapan po penpeng shushu ya ke jing da niam da ke jing ruai basengau tiang jong ke choir balayalam da irang bak balang ima Rikalus Pasi. Namun buruk ni yang dari India ini penhari lama ini bagiocan segi sejan ulinjo yang serbai oleh enam woi kod biasa pada ini dan dia ibu sekretari yang mengkontrol komite mana saya ingin mengamalkan telepon sekretari yang mengalang lagi itu dapat semua yang mulai dengan step dia usimatangan dengan step atau sekhi atli program dua konten tapi ada sistem no yang ada discipline kami ikut klik dan kita buruk dengan isi koi atau jore dia juga orang koi kasih lagi yang berinya kita semua mulai ekspor dan orang ini distribusi dan menolong proses apa biasa konten kamjula iki waro ki habalang ado ki sebai padahal Allah ay pinong balai le ikam ako dirap ko iki tuan tuan dirap sampai sebab ki tuan dirap sembah kemudian jadi wajib ki pinong balai mesti buku program ini ada tu jangan jangan green dia yang ini bagi semua yang ada di sebenarnya aspa rupawi gambar aspa rupawi Suawa penhari lama ruai yang kemarin, nama kemarin betul yang itu pula yang dicintaku akan dia umaya diungi ruai katolikam oleh bawa kado. Selamat hari ruai hamil lagi dunia lagi kem. Yang kasih kalian sembah rami wayaro, laudate, laudate, laudate Maria, laudate, laudate, laudate Maria. Kamalah, ada Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Lapasau, singari jangi pala, siang kodori ai, rejong bagai ni pempong, lagat ni gentil burung. Laudate, laudate. Laudate Maria, laudate, laudate, laudate Maria. Ini dari India macam tu kecil lai sekemat, kecil lai lagi cuma, kecil lai yang kecil lai lut, ngane belai, yang kebalang yang ini, yo ini resep kesal yang kau beri dia yang ini. Bakata mengareawi dengan ku berdoa juga ini nang bisa inang sensyar yang dari India dua sensyar katang kamon kangai ke yang mulai
tokat kam kaman gangai yang ubru. Nakata hal ini kepor wara nyenyi kesabdahan posisi kamalang jadi ngayung siap. Bukan di waro akan dipakai langsung senang dogeri dia. Pada kita dari waro kawiman independence day di kublai jadi dewa ke kemenuksa yang ke Maria ilaiman iwa lainlut na kapok na kejingiap dan kewalai bahai kejingim ke yongi bat kuyo ile kejing lainlut kuyo to wa kemet teyo kejing lainlut na kejing cara kita way dia nak yo cucui ya kijing light dan kijing ban be kijing light na kijing le bung hok ban na kiwan ki kam kiwa betrut dari kiwa kamla ini OEB kijing im kam kibru kijing im popura dari hidup kibru kiwa ban kai ya kahoi ya kadi kasni ya kiyo kisem ban ya kadi yogi waro oi Islam dan kublai sibut yang diwaro. Tadi di Bhakti yang di kelam mulinda macam tu lagi we ane mesti lagi yang kami ini. Tetapi di kecil lepas cakap kublai sibut yang waro.
Lembar Yesus log jauh mensim bokun, kindon rengkat bapi barong. Di kecil kublai, nungkong siap ya kublai terakhir kenrat ubah. Hai ini ya kekebi jauh kemeriah soti, bandong kenuksa nak benda jungi. Ba kathong jungi baro kalong bat poi sebenek kum kemeriah. Tinggai kublai, sengi buruk masuk ya pi baro kemudian hamil. Nadu ki sisa kena balang jungi badeng dinis ya kiwai ki dekot jom ke komiti balang ki lompa ki longkemi ki samla bad ki kena baro ki dokumen ha kini kesni ba niyoro ning ikemau ya kejing lai loi jungi ha kari kejing lai loi na kejing sinsyar ha kiwai pan kibreu te ha kene kesni ni duai bau play.
บัดละป้อบัดดักบัดคราวบัดแนงกะไว้กันเทกะบักอุบดักกะสนีบัดอุบนายฮะปอกิกจัดจอมกาบัดฮัลลอร์กะเคลจอมกากะปันเสียดคัดอาร์โลดกะละปุนคูนบัดกะละเล่นยาจำหากะจิงสุขาจอมกานาบากะชิตองบันคาDi lapas kawai pat kadak habneng hakmi uyak zakor ubahe ubasau kum gading ubadon heniau kle bat shiphebre bat udon heniau teli kipan sniat halor ki kle joku utodong jung ulasar lai banta na ki klur kabneng bat ulapen no arsuk yaki sha kaperthai bat uyak zakor ulayeng hakmat kata kakenthai kabalajan khapon ba unyo bangdu ya ikon joka anda kalakha ya i kalakha ukon sengram uta uban sensyar ki jai ban rebaro da udeng do nan henry ukon joka larong no sha uble bat sakakhet joku bat kata kan thei kalaphet sakari kenja sha kajaga ba uble lapan kre kerpang na kabenta joka Ti ngalayo snyo ni kasur bajam habneng kaboong. Lapoy menta kajing penim bat kabor kahima ublay jongi bat kabor sansya jong kres jongi. Ya pres lapan mipat na kajingya uso nengkong jong ibalayo tiano nama kumba da ubrio lawan kajingya kumta da ubrio ru lawan kajing mipat jong kibaya nama kumba ha wadam baro kia kumta ru ha pres en sepen mipat ya baro Henry ya way pa way halal pali Ukres usok nengkong bat nanta hakacingwan jong u kitu baro kibalong kitong ukres hadian kata kawan kecingkut haba un IT yakihima haublay pa Hallelujah.
Hakata kepuan Maria kalaong kadonut jonga kayero pendon burom yau trai bat kemen sim jonga kesat kemen hau belai punong penim jonga naba ulen yau burom ya jumlong rit kesyakri jongu naba kmi nadu menta baro kibateng benriu kin sakhot yanga kabala kerku nama ruta budon bor ulale kiai kibakrau yanga kabakut kegerteng jongu bat kajing isnai jongu kalong hagitu kibating gorang jongu pateng la pateng ulapan iya keborba da sangti jongu ulapan dumboy ya kibasarong ha kajing perkat bari kidonut jongki ulapan hiya ya kibakrau bor na kiket jongki bat ulapan tiu ya kibarit kibaria ulapan kedang ya kibatengan na kiai kibabha bat ya kibariuspa ulapha no thalli ulayara yo syakri jongu Israel udakan mau yala kejingis nei kumba ulakren haki pat men jungi hau Abraham bat haki khon kiksiu jongu jiunom bat kani kejing shimno ya kamariat hai suti shebeneng kadai kasni ha kabangi penbena da kejingai di penbena shim perthai ba kamaria kekmi jong jisu lashim ya ka met ban mensim shebeneng bat kabar hamne porin dia jongi ong kadai kasni kabangi kenmau ya kejing lai lut jong kari jongi na kajing sya sinsya haki nongway kajing lai lut kebangi layo house nem ciajar kendai spa sao peunyo wat lagi ne ki ardali ki singi burom ki pher kajing long balai ki pher kawai kalong bakenja mensim bat kawai kabalong kenja do lani kenja perthai lani bangila benong kawai kalong spiritual bat kawai kalong political Henry ki seri mandu kata namar balai namar baro artali ki keren syabham kajing lai loi kajing shimno ai kamariat hai suti shabeneng kapan kan mau yangi ya kajing lai loi ke basisha bat ka ai kajing lai loi ke basisha kajing lai loi ke basisha kadai kajing lai loi na kapok bat na kajing ya. So Mary's assumption reminds us of the ultimate freedom from sin and death. Kedua, ke Independence Day, kapan mau ini, ya kejing lai loi, na kejing syaban bay, kejing lai loi, na kejing lai bom hok, kejing lai loi, na kejing sinsya ha kinong bay. Te kejing shimno ya kamariat hai suti shabaneng. Kadai kejing jom kejing ayai jom beleng kabalang kahingkaya ni bagajing shimno ya kamariat hai suti kadai kapan singit jom kapurom kadai kapan singit jom kapurom kabau belai la ai kamaria namar kejing long hoi kejing long soti kejongka kumba upop pius bakana House nem sejar kendai sta sanpeu ulapan benapai ba hagadokma dani kata kedulir jong kebalang uang ba kemaria kekmi jong belai kebayai long kebayai sa kethai soti hadin ba kaladet ya kejing im hamne hasla prathai lashimno eka met bamensim syagaburom jong kebeneng Te kejing shimno eka hong kadai kata kapan singit jong kapurom kaba kalapong hagakli kajongka. Te balai laai kamaria kat kane kaburom. Singkali balai laai kat kane kaburom
balai la ai ka kat kani kapan sengit dei nama ba kala ai tilut ialah di hau balai kala ai tilut met ban sim hau balai nadu ka kalimat ba ka ong hau angel hakmi ngalong ka syakri utrai tu ai kan long hanga kat kum kiktin jombe bang Isyam Gospel Lukas iway lai pakra nadu bata ka kalimat ke Maria kala ai tilut ialah di nadu ka kalimat ba ka ong haoi ya oblay kamju haidit chu Tega-tega ruksa dan benta jungi ku para Kristen ku para pemeh ni om haoi ya oblay ni kum kilang do kisisa hi kum kilang kapa kilang kami ni om haoi iway haga sini ketiu kuring dan ha baptisma jungi ha ka jing perskan ka jungi bat man la ka por ba ni pertamai ialah ka jingai ni om haoi ya oblay Tega Maria ka om haoi but kaya ting banda ya kata. So why God give Mary such a privilege, a crown of glory? It is because her yes. Because of her yes, because of her complete surrender to God. She never turned back. When she says yes, she always says yes. Tidak ada marga ni kata kalau mau ayo beli, but kamju haidin kaya ini haduk bakon. Hai, kelenti nak tajuk kemaria kembang ke besuk. Kemaria aku mengi kayo mat ya kejinduk. Kayo mat ya kejing tangan. Kemaria kayo mat ya kejing syak penenggang par kejing pep sya Egypt. Kemaria aku mengi kayo mat ya kejing sausi. Kayo mat ya kejing pang kejing shitom hakapan sim bat kamtam hakajat jong kedeng hana Henry kai ka bakrau tam kalong baka Maria kamju syak te merau hakapok. She experienced pain and suffering, hunger and menyelam ya pa jangi po gini kita asis jangi ikerpa yang mai kutrai Giduaro nagbenta kibapang kibasitom kamtam yai paris jangi bau blay un ai kadawai krisin kebayade bar kejipang bau yo tisendon ya kejikoi kejipia ikerpa yang mai kutrai Giduaro nagbenta ipadar manfa pakem ibalong kongsan jungi mta kesngi bau belai pun kerku kerdok kamtam ya kemai kepukoi kokya jumu ula banyak siru ya kipat ya hagani kapethei kamtam apa genian dasi jungi bau belai ngai kubor kajistat ngikerpa ya mai kutrai ngiduaro nang bentai jungi baro kebadan kok geni iki koi ki kentang kejamu Tuhan
Bat kecing penim yangim Aman lekapor keceka banaimu yamin Ko kenrat kupa bakun Ko belai ben buat bom cukun Kiba lawan ra ba an penkentang yaki ba kin kelalong kamet berkesnam jong ukol jong me putrai jongi o Yesus Kristus ubala hukum yaki padban menta yakini kijing maya namar mauhi hakamit balai kino yu ula shim yu ku pada kabai mu yeme ula duai kerku ula kedia bat ula ayu halagi sunran uang doshim batobam na kani di baro namar kani kalong kamet jonga ya kabaan IT na kabenta jompi Haga juga rukam andalala ya bam ule shim ya kukuri bada kabai mu ya me ule duwai kerku bad ula ay ka lagi sundran uang to shim batudi na kane di baro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong kajutang batumay berbam jukut ya kabaan penmi na kanta jongti bad na kanta kibabun na kanta kajingmab ya kipo tulay ya kane ban kan mau ya ban kajing maya jom kajing gay Hukum yang hidup nong pening, baik kumulai kai nagatim lai nginut banon. Upajang hidup bagen, dalam dapat kui kakek jongin, kan kai majongin, kan non kamon jongin. Akan dia
pop jong perthei suk itu baro le syakon sing khawai jong kon lamron syagata kajing lai lun ya kaba menakula raki kun jome da ukre sutra jomi tunggu kikli ban pediang yang kajing kerku jom belai putra dan reka bathi to belai ben bor barong on kerku ye kari jongi bad ye sai lem jong kamaria the soti kanong ye da jong kari india on ai jim su bad ke jiman bah ki pa jongi ton pe isnai ne kinong ya lam jongi bar nai men sim ye ki ban bod ye ki bakrau dar ka jing yo I jingai bar ka jing shlur baskem batuk ta balashim no ya ka kami basoti shabne on ye rab ye phi ban ya hagranti ki hukum jong bar on pelong ye phi kinong yo bentalen bat ki trashnom kabneng bat ke jingker pu jong belai ben bor baro ukpa ban kun ngarum
dia lo